Coordinating Committee on Disturbance-Free Education Zone demand SINDUNA NUMIT HUMNI CHUPNA CHATHARIBA sit-in appeal gi NGARANG NINI CHANBA NUMITTA BISHNUPUR District ki Tongan Tonganba Government Amadi Lannai Mahei Loishang Shingda sit-in appeal Chathakhre. Committee asigi makhada ngasi Nambol Higher Secondary School, Bethel English High School Nambol, Oinam Girls Higher Secondary School Amadi CI College na chingba Oja Amadi Mahei Loishang Sarukya school sing asigi get mamangda sit-in appeal Chathakhi khongjang aduda Oja Shingda buba thangba ngamloidaba demand tawbikano education sector bu free zone or henbio haiba yauna Tongan Tonganba wahai sing iba play card kya sizinaki Desamgi President Suwaliba Coordinating Committee on Disturbance-Free Education Zone demand gi convener Mayengbam Somorjit Maitain Hai Kunayama Sembada Achobu Thodang Loriba Oja Singda Puba Thangbangam Loidaba demand ke Toksin Basi Laibak Tibani Asigumba Thawong Sing Asikudak Talepiduna Education bu free zone or henbio haiki Bishnupur District, aduga Imphal East, Ngarang Makta ko Imphal West Pangthokre haying Taksinga ko Thawang nga Pangthok kanino. Masi mayam sa ko na Pangthok ang miyam da section ko di magta yohunjani ba message ti education haiba se maru oy haiba se ko di mga yanara bani asigo ma yanara ba wafam mafam asimadi disturbance yai ma makai pi dana ba honaraga mapung phana mai tamna na ba ko puna honaminasi covid ki degi laik tamak ta baduna khara tamba horakan da hojik haugi ba chahi gi me hom dagi toriba lansina su matam sang na muk lai lai su tamba yarudre kitang tamba yarak ko matam sida mu sugumba tongan tongan ba section kya dagi disturbance pi ba gi na maram horakan da ko state ase yamna phibam section ki ba aduga ko si hingba na warak da ba human resource nem dagi taraga di lebak si mating yaw da leba ma orakani masigumba situation se ohen dana ba gi damak ko punna ministry haidana Coordinating Committee on Disturbance-Free Education Zone demand gi makai digi miyam da appeal tawjari